Mbanje kubasuhuza nizere ko meze neza, nizere ko imirimo yanyu iri kugenda neza. So n'ubundi ngiye kubigisha ururimi rw'icyongereza. Muri commentaire hari umuntu waradusabye ko twabigisha uburyo inshinga zigenda zikoreshwa, harimo wenda nka verb to go ivuga kugenda, ese ibaye went ikoreshwa gute, ese ibaye gone ikoreshwa gute, ibyo tugiye kubireba. So ariko mbere ko tubireba nabasezeranyije ko nzajya mbanza nkabahereza interuro y'umunsi muzajya muba muri kugenderaho. Interuro iri hano iravuga ngo I would if I wanted to, bisobanuye ngo nabikora mbaye mbishaka. Yego, ni ukuvuga ngo umuntu najya kubwira ibintu ukumva nyine ari kusa nk'uguhatiriza, ukumva yafashe kumubwira ngo mbaye mbishaka nabikora, uzajya umubwira ngo I would if I wanted to, nabikora mbaye mbishaka. I would if I wanted to, nabikora mbaye mbishaka. Yego, nuko uzajya umubwira. Umuntu ajya kubwira ibintu nyine ukumva ari kugustressa cyane, cyumubwira uti mbaye mbishaka nabikora. Rero uburyo bwo kumubwiramo neza mu cyongereza ni I would if I wanted to, mbaye mbishaka nabikora. So hari abantu rero akoreka ndetse kwisiba, hari abantu bajya bavuga uti se ko dutangira na verb imeze gutya, imeze ngo to go ikaba went igahita iba gone, ese izi verb ngo tuzikoresha gute? Iyi ngiyi aba ari present, iyi ngiyi aba ari past participle, iyi ari simple past, iyi ni simple past, iyi ngiyi aba ari past participle. Bigenda bite rero? Iyi aba ari present iyo verb. Iyi verb ivuze to go bivuze kugenda, ikaba went bivuze hashize, na gone bara hashize, ariko bikoreshwa bite? Hari umuntu rero muri comment waranditse ngo tubasobanurire, nicyo kintu tugiye kwibandaho uyu munsi cyane cyane. Noneho ndashaka uze ahangaha ku mwanya wa mbere, reka dufate urugero. Uravuga ngo I go to the job, I go to the job every morning. Every morning bivuze ngo njya ku kazi buri gitondo. I go to the job every morning, njya ku kazi buri gitondo. I go to the job every morning, njya ku kazi buri gitondo. Noneho ukoresheje aka kari hano kari muri simple past, wavuga ngo I went to the job, nagiye mu kazi in 2020. Ahangaha dukoresha iri jambo went, turaba tuvuze ngo nagiye mu kazi mu 2020. I went to the job in 2022, nagiye mu kazi mu 2020. Bivuze ngo iyo verb yahindutse kaza hano muri simple past, tuyikoresha tuvuga ibikorwa byabaye kera, kuko ubu turi muri 2025. Reka nze nkwereke noneho kuri gone ukuntu tuyikoresha. Wavuga ngo I have gone to the job at 12 o'clock. Katuvuge gutya. Ahangaha uvuze ngo iki? Reka nze mbishyireho neza, tukatuvuge wenda 12 saa sita zuzuye AM. Uvuze gutya wavuze ngo iki? Uvuze ngo I have gone to the job at 12 AM. Wavuze ngo nagiye ku kazi saa sita z'amanywa. Bivuze ngo niba uri kubyumva neza, niba wumva amatwi yakaba mu Kinyarwanda, iyi nteruro iragaragaza neza ko igikorwa cyabaye uwo munsi. Yego, na ikintu cyabaye ariko kikaba uwo munsi. Ahangaha I went to the job in 2020 ni igikorwa cyabaye ariko kikaba imyaka myinshi ishize. Hanyuma ahangaha muri present ni igihe dukoresha verb tuvuga ibikorwa dukora buri munsi, tuvuga ibikorwa duhora dusubiramo, biri repetitive, bya bikorwa duhora dukora ariko tugahora tubisubiramo bisanzwe. Yego, nibwo buryo dukoreshamo iyi verb iri ahangaha. I go to the job every morning, njya ku kazi buri munsi. I went to the job in 2020, nagiye ku kazi mu 2020. Bigaragaza ko iyi verb hano hagati, ubu buryo ihindukamo hano hagati, bikoreshwa tuvuga ibikorwa byabaye kera bikanarangira. I have gone to the job at 12 AM, nagiye ku kazi saa sita. Bivuze ngo uri kubivuga muri nka saa 8. Ikindi kintu nshaka kukubwira, iyi verb yani biri mu mwanya wa gatatu, mwese murabifite kuma irregular verb yanyu, ikoreshwa iteka ryose igendanye na have. Yego, nigishije icyo twita present perfect, narabisobanuye neza, ibyo bintu ntabwo ndaza kubisubiramo. Nizere ko umuntu aratoje iki kibazo noneho abaye satisfied, abari satisfait
nizere yuko ubu ngubu none igisigaye ari ukumuha ingero nyinshi zihagije. So icyo ndaza gukora, ndaza gusiba ibi ngibi, ariko ku bantu muba mushaka kubyandika ufata pause ukabyandika nta kabuza, ndi kubisaba kugira ngo dukomeze twige n'ibindi. Ariko mbere ko dukomeza, ndashaka kuvugana nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya Icyongereza mu minsi 30, dore ko icyo gitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, uburyo bisubiza neza ndetse unahakana. Icyo gitabo kikaba kigura ibihumbi 6 gusa, kikaba kinasemuye mu Kinyarwanda. Hamagara iyi nimero 0722012229. Ikirenze kuri ibyo ni 9. Ikirenze kuri ibyo tubafitiye nanone n'ibitabo bigufasha kwiga gusoma Icyongereza, ibyo byo bigura ibihumbi 10. Icyo gitabo kigufasha kumenya gusoma Icyongereza, kigura ibihumbi 10. Ku bantu bagishaka nta handi wakibona usibye guhamagara nimero, icyo gitabo kikakugeraho byihuse cyane. Yes, none reka dukomeze tugende tureba n'izindi verb n'uburyo zigenda zihinduka. Dufite verb wenda to eat. To eat musanzwe muzi ko bivuze kurya, to eat. Noneho igiye muri simple past ihita iba ate. Ndaje mbaho urugero, hanyuma ihita iba eaten igiye muri past participle. Eaten, reka nze mbaho urugero. Noneho ushobora gutangira ukavuga ngo tugiye gutangira dukoresha iyi, ukavuga ngo I eat, kandi ukavuga ngo I eat potatoes every day. Uvuze ngo I eat potatoes every day, uvuze ngo ndya ibirayi buri munsi. I eat potatoes every day, ndya ibirayi buri munsi. Yego, I eat potatoes every day, ndya ibirayi buri munsi. Dukoresheje iyi, reka dukoreshe iyi ngiyi. Noneho nababwiye yuko iyi ngiyi iri hagati ariho verb ibahindutse muri simple past. Iyi ngiyi tuyikoresha tuvuga ibikorwa byabaye kera, aho ushobora kuvuga ngo I ate potatoes, I ate potatoes in 2000. Bivuze ngo nariye ibirayi mu bihumbi 2000. Yego, nariye ibirayi mu mwaka w'ibihumbi 2000. I ate potatoes in 2000. Nariye ibirayi mu mwaka w'ibihumbi 2000. Yego, nukuvuga ngo ahangaha iyo verb yahindutse ikagera mu mwanya wa kabiri, tuyifasha tuvuga ibikorwa byabaye kera ariko bikanarangira. As simple as that. Nta kindi ni uko nguko byenda bikoreshwa. So reka turebe urundi rugero, aho dufite eaten, aho ushobora kuvuga ngo I have eaten potatoes and akanongera this morning kugira ngo mubyumve neza. Uvuze ngo I have eaten potatoes this morning, wavuze ngo nariye ibirayi muri iki gitondo. Muri iki gitondo nariye ibirayi. No kuvuga ngo iyo mwanya wa gatatu tuyifashisha iri kumwe na have, tukabijyanishanya turi gukora interuro tuvuga ibintu cyangwa icyo twita recent past, ibintu byabaye mu kanya kashize ariko bitarabaye kera, nk'iminsi 2 ishize, umunsi umwe cyangwa uwo munsi. I have eaten potatoes this morning, nariye ibirayi iki gitondo. I have eaten potatoes this morning, nariye ibirayi muri iki gitondo. Yes, muri iki gitondo nariye ibirayi. So reka turebe indi verb nayo tugerageze ko twakoresha speak. To speak bivuze kuvuga. To speak bivuze kuvuga, ihinduka spoke ikaba spoken. Ikaba spoken. So iba itangira ari to speak, spoke, spoken. Ahangaha reka dukoresha to speak. Ushobora ngo I speak 4 languages. Uvuze ngo I speak 4 languages, uvuze ngo mvuga indimi enye. I speak 4 languages, mvuga indimi enye. I speak 4 languages, mvuga indimi enye. Buretse kugenda watangiye video kawigejeje ahangaha, kuko mu kanya ritangazo ngiye kunyuzaho kandi ushobora kukugirira umumaro. I speak 4 languages, mvuga indimi enye. Reka dukoreshe iriya yo hagati yo muri simple past yayo. So iyo muri simple past iba spoke, ukavuga ngo ukavuga ngo I spoke 4 languages in. Ubwo wavuze ngo navugaga indimi enye mu 2020. I spoke 4 languages in 2020.
navugaga indimi enye mu 2020 niko waba uvuze. None reka dukoreshe spoken. I have spoken, sorry, I have spoken English, bivuze ngo navuze Icyongereza. Ako bigaragara ko wakivuze mu kanya kashize. I have spoken English. So itangazo nashaka kubaha riragira gutya: abantu mushaka verbs zose uko ziri mu rurimi rw'Icyongereza mukaba muzishaka n'uburyo zihinduka mw'ibi bihe n'uburyo zikoreshwa muri ubu buryo. Tubafite inkuru nziza dore ko ari igitabo byose biri organized, birimo bisemewe mu Kinyarwanda n'uburyo zikoreshwa. Ku bantu mugishaka namwe mwahamagara ya nimero ni 0720729401 01 229. Abantu mugishaka namwe iriya nimero murahita mutubona kibageraho. Thank you so much.